Te kubli shubun kane kalong kaji mentip ba ka Meghalaya Basin Management Agency kala penlat ya ki job notification namta ka internship program namta ka farm manager namta ka agro based cooperative society bat kelastat bat sumit ya ki application form gojong pi kadai hadu ka santrek November arajar arpusau te parlok ada pi ku abentip ya ki post detail bekamanya pila awan pej ya kene ke video hadu banda god bar ka kateng jong kene ke program kadai ka internship program namta ki farm manager namta ka agro based cooperative society bat ki nomba ki post ki belat ki don hadu kerkandai post bat namta ki location wise vacancy list ha west Garo Hill kadai chipo post ha south Garo Hill kadai sun post ha north Garo Hills kadai sun post ha east Garo Hill kadai south post bat ha south west Garo Hill kadai sun post bat kadorishan jokane ke course kadai ndriu benai bat ha karta ka fill up apply kadai ha karta ka bakat pra adu live sansnem karta bat namanta ka jinsiu ne ka stipend namanta ki bachelor degree holder kadai kasana jara ka shipanai bat namanta ki master degree holder kadai kat prajar haka shipanai bat namanta ki keran pule ki shim ki bela pendap ya ka graduate dan post graduate ha ka agriculture business horticulture lani kiwi ki bayade bat ka sayan bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process kadai lengba ka resume dan certificate ka merit list bat ka personal interview te kumno fill up apply namanta ka Meghalaya Basin Management Agency namanta ka internship program recruitment ajar arpusau te lada pidan kemon bat ka keran pule fill up apply online lengba ka Google Form bat kane ka Google Form ngalabu a description jongane ka video te parlok ha kane ka video tang kini jimente parada bidon kino kipat ki bapimpat sai bha sngewa ban komen ha kane ka video kubleshibun